7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Nekontroliran, neplaniran in nezrežiran vlog ever. Gremo. Da to klobo. Pa greva, Vitja, greva ven. Pa greva ven. Ven greva. Ja, super. Dej. No, dej. Tako, ja, pridno. Bravo. Kaj je? Igraj. Bravo. Ja, reči, ful sem se namežljiva, čeprav vem, da sem ful lepa, pa da me vsi obožujejo pri tej hiši, a ne? Boš kaj povedala za konec? A muho loviš? Prej, če niste slišali, kva sva delala, Viti je pač alergična, če jaz ne zalajam, če kihnem. Ona to ne prenaša, ker misli, da je nekaj narobe. Še punčka je in je čista pastirka, tako da, ko ima celo familijo nabrano pod sabo, je srečna. Viti, pecam! Viti! Če pa kdo manjka, ga pa išče, pa živčna rata, pa laja, če s komu kaj narobe, a ne? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred Naredila bom stone. nekaj na čebuli, skupaj s piščenčjim mesom, pa smetano za kuhanje, pa mislim, da malo parmezana, pa tako naprej, skratka ne vem še kaj delam. Ampak jaz čist popolnoma vedno improviziram, tako da ni to nič tacga. Za ta vlog. Drugače bi pa rada povedala, ful veliko od vas mi piše. Privat, ful lepa sporočila, ful sem jih vesela, toliko ste v redu, toliko ste prijazni, kakšni mi je res veliko pomeni, da dejansko snimam in morate vedeti, tudi meni ful veliko pomeni, da vi to gledate in da vam je všeč, da snimam in da imam občutek, da za nekoga dejansko snimam in nekomu dan polepšam. Tako da hvala res, ne se bati pisati, ne se bati karkoli mi sporočiti, predlagati karkoli, da posnamem. Zato sem tukaj, res uživam v tem in hvala za vso podporo, zlati ste in pa aj čao, pridni bote.